1998. godine srednjoškolci u Njemačkoj su odlučili da na neki način žele pomoći svojim vršnjacima u zemljama na Balkanu. Oni su odlučili da će na jedan dan u godini svoje školske klupe zamijeniti nekim radnim mjestima. Koncept socijalnog dana je taj da srednjoškolci sami obilaze firme, poslodavci i traže, odnosno nude suradnju sa tim firmama gdje će oni jedan dan zaraditi svoju dnevnicu na tim radnim mjestima. Ovo je znači prvi socijalni dan asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, znači prvi put da ASUBIH organizuje jedan ovakav projekat. U ovom projektu učestvovalo je 520 srednjoškolaca iz čitave Bosne i Hercegovine, od toga znači 205 firmi je bilo da ustupilo svoje radno mjesto za nekoliko srednjoškolaca zavisnosti od lokalne zajednice, a 26 lokalnih zajednica ukupno je učestvovalo u samom projektu. Zaista smo ponosni da možemo čuti da je preko 500 mladih, dakle preko 500 srednjoškolaca taj dan zamijenilo školske klupe radnim mjestima i na taj način dobilo prvo radno iskustvo i doprinijeli generalno jačanju civilnog društva i omladinskog sektora u Bosni i Hercegovini. Srednjoškolci su bili oduševljeni jednom ovakvom idejom jer je to njima mnogima prvi put da stupaju u kontakt sa nekom firmom, sa kompanijom, imaju priliku da idu da rade, da budu na 8 sati na nekom radnom mjestu, da vide kako je to u stvari raditi, kako je biti jedan cijeli dan na poslu. Drago mi je bilo to što sam učestvovao u socijalnom danu jer sam vidio kako je to raditi, za razliku što bi možda tek nakon fakulteta, to je nakon sljedeće 4 godine, saznao ili možda ne bih saznao. Ja sam se prijavila prvenstveno već duži period sam član asocijacije, tako da sam odlučila da izgradim sebe kao osobu i da steknem nova iskustva baš kroz ovaj projekat socijalnog dana. Na primjer, ja i kolegica došli smo ujutru u 9 sati i rekli su nam da ćemo skenirati. Opet smo se nam pogledali sa strahom u očima jer nismo znali uopšte kako ide taj postupak. Međutim, sprijateljili smo se sa starijim kolegicama, ženama koje rade na tom mjestu i one su nam objasnili, to je bilo jako prosto i nakon 15 minuta mi smo već uveliko skenirali i završili jedan veliki dio posla. Ono što je super stvar jeste što su stekli određene vještine, iako je to jedan mal period od jednog dana, ali bilo je dovoljno da oni pokupe neke super zanimljive i korisne stvari koje će im valjati u budućnosti i da u stvari možda uspostave neke kontakte sa ljudima koji će im možda značiti mnogo u životu, da li za njihovu buduću karijeru i slično. Ja kada izađem iz gimnazije, ja nemam toliko prakse, u stvari ne znam šta da radim dalje, ne znam kuda da se usmjerim, tako da je ovo bila odlična prilika da nekako proširim vidike i neke su mi se nove informacije pružile, upoznala sam nove ljude, nove kontakte koji im sutra mogu pomoći da pronađem posao kojim želim da se bavim. Dakle, pored tog nečega što će ostvariti kontakt, on će i naučiti i vidjeti kako izgleda radni dan, zapravo da se pripremaju za ono što će ih čekati nekih 20-30 godina života njihovog budućnosti. Pa bila sam umorna jer sam radili smo, ja i prijateljica, puno radno vrijeme. Radili smo puno, imali smo jednu pauzu, bilo nam je lijepo, upoznali smo se sa radnicima. Socijalni dan vam također može pomoći u vašoj struci, u školi koju pohađate možete izabrati također radno mjesto koje je povezano sa onim što vi učite u školi. To će biti kao neka vrsta praktične nastave za vas koja će vam direktno pomoći da vidite šta vi možete raditi. Idem u srednju mašinsku tehničku školu. U srednjoj mašinskoj tehničkoj školi nema IT smjer, ali to je nešto što mene zanima i u tog socijalnog dana i bio je smjer IT, ja sam uzeo IT i jednostavno oduševilo me jer baš volim to i socijalni dan je prilika kada možemo da upoznamo se više s nečim što nas zanima. Minimalna dnevnica za srednjoškolce bila je 20 maraka, dok su neke kompanije izrazile posebnu želju da daju neku veću količinu novca, na što se iznimno zahvaljujemo. Nakon što se sve dnevnice iz cijele države od srednjoškolaca koji su radili uplate na jedinstveni ASUBIH socijalni dan fond, srednjoškolci iz svih gradova koji su učestvovali na samom projektu će imati priliku aplicirati sa svojim projektom koji će riješiti određeni problem u njihovoj lokalnoj zajednici. Tako će svi srednjoškolci koji su, odnosno svi gradovi koji su učestvovali u samom projektu imati priliku da identifikuju jedan problem u njihovoj lokalnoj zajednici koji žele riješiti putem novca iz Fonda socijalnog dana. Dakle, novac koji je dobiven iz lokalne zajednice se ponovo vraća u lokalne zajednice kroz inicijative srednjoškolaca.
U narednom periodu bit će otvoren u stvari poziv za projekte srednjoškolaca. Na te projekte mogu aplicirati znači, srednjoškolci koji su radili na socijalnom danu, srednjoškolci iz lokalnih zajednica u kojima ASUBIH ima svoje lokalne timove. Svi govore da u Bosni i Hercegovini nema prilika, ima i tekako. Nama je toliko odličnih ljudi izašlo u susret. Mi smo toliko mjesta dobili u raznim državnim institucijama i privatnim nekim agencijama i firmama. Tako da definitivno onaj ko hoće rad, definitivno može da nađe priliku i može da nađe mjesto. Mislim da nam je ovo bila dobra priprema za budući rad i za socijalne dane koje ćemo organizovati sljedeće godine i narednih godina. I mislimo da nećemo stati ovome jer je super projekat i smatramo da ovo može dosta da prenese lokalnoj zajednici, a i pojedincima.